So, na fe Monday. Accra Lions sending in Swatramanda Boni. Ghana Premier League match day 15. Results na fe fixtures. And I'm the Jano. Hey. Yes, ABCB. Halle. Oh yeah, daddy oh. Hey, ale, baby. Shabba, happy Shabba, Eva. Mauli. Boami. Avis your pardon cost around to your bombing into 5 sets in the share. ABCB, let's see what you. First time I'm matching to me monetary. And some of the first time I'm matching you. ABCB, so try your best. ABCB. Ale. Intelligent soon to me. Hey, Chama. Sir? Ale, coffee never yard, coffee bra now, dear. Hallelujah, no one. Okay. Ale, but me I can't believe so. I believe. Anya believe, in my believe. I believe you. Ice cream, why the casual sabile, bro? Casabe, in Canada, I believe ice cream. Oh, I believe. It does ice cream and not toffee wako. Mr. Nelson, what's your cabras is here? Yeah, that's so just see. Hey, Baba. Yanko. Even when it's Yanjana and Yanya Jumanti, my uncle, Amanika Krebina, Yanko. I Liverpool name Manchester United. Big game on the dashboard. Reporter met and say, Rashford. I say, I medics now, so it's a 14 of a say, be obey to my returning to training ahead of a China game now. Now, Rashford, I also a doubtful. And not Thiago Alcantara and Swaba. No. About Crasso started from bench because once a boy check. Okay, keyboard. I know experience, you know. Maybe be experience no be seen so slime anyway. I know a Grammy Sun is on so Akasa. I said, yeah. About that game now say two teams never be Shiano. So far only one player and then United set up Nima obeti me wura Liverpool team nimo. Hey player be and oban so ba be star Bruno Fernandes. Bruno yi. And Bruno yi. Bruno ya. Bruno. Eje enter na bra ye twen. O see Bruno Fernandes pe na the only player
our United setup no ma currently fine player obetimi affit into Liverpool squad no and menene ya adwon baby but this season boy United e bo no Choba be too high our Liverpool no so say Bruno position no be bo no so you say Liverpool bought 3 midfielders say Obo McAllister Soboslai and sometimes Curtis Jones and I say but Bruno no Gravenberch Bruno no sisi otimi ebo no e wo main striker na chi otimi ebo no from the flanks nti oye midfielder kum forwarder but sisi Bruno Fernandes be Liverpool tinu a onya flank to bi mbo Luis Diaz and Sala no betu no another Nunes and Diogo Jota said Diaz on the swinging position so what you say that be Diaz on the swinging position obi atim be kakra left back one left wing one no oh Luis Diaz there na me say swinging position obi atim be kakra won say now sa position at asesa Sala register and nim one so swinging position number 9 honum number 9 honum but one say Luis Diaz typical left winger. There's no way I made me a coach. I make us Luis Diaz center bench. I'm for Bruno and Kobo left wing. And Bruno Crano United almost started some whole chiomo or more flanks on them a right wing. And most at times Ten Hag Eddie Papa Fernandez ebo. So midfield on them there. Say Obeshema Bruno to me one of my 6. So definitely. On to me was on your player. Oh Bruno to me one of my 6. Bruno Fernandez in here like interior defender sometimes that be me engine this went to me ebia we develop it na or you specialize or some position be but each player on the turf ebetina bo bia including goalkeeping of course cause even say striker cry na your mark keeper red card na say Olivier Giroud timi kodem aye saver obetima a goalkeeper of course no doubt about that me near change but me person me say we ho one say your players be ho no ma okay so ntimi mbo I said nko jina na ma bo be ntimi mbo yes oh tio and bon obetimi akogina like number 6 ro honom so obo number 6 no but champion bon no be boss number 6 honom no we your coach abubefu because your players be ni your players be any quality so mukra Bruno Fernandes pen style of play and the mentality you crown of football no Bruno Fernandes any player or cra much defensive mind obetimi ababe bossa interior midfield role no e amount so what you say me true me submission make I say ebia na player no onye comfortable position e dey na elbow no of course but even Sebana hu chema Bruno Fernandes ebetimi akoye left back of course and ho Arabate then on the year no ho a typical defensive midfielder. Yeah, per position now, baby, a tosin no. Yeah, then call right back and left back. Right back. Man ko boy. Or right back. On your right back. Morocco any offense Tima winning on right back. But oba and say oye djuma ho no. Of course. Though anya ne preferred position. And as anya position na obe person obebo. So what I say. But he can still play if say fixing ho no ma. And obatimi amount glimpses bi so a nia oye typical left back na typical midfielder and farm how of course sometimes coaches team vary omo through the game no oh yes it happens but champion nia o kan nyina sport on metiase ho but me point I making is say see teams two teams na ba be no on any day Bruno Fernandes entimi mbo number 6 row no e was sa team we mu e Liverpool and I was both United but the point is I make out like me can see into I want to myself that be issue if you be na discuss on team mbo number 6 na e Liverpool cause you see game sources say team ni nyina di nyina si wono ma only play betimi enya position e Liverpool team ni mo e Bruno Fernandes and also Bruno Fernandes no ye hwe position dia ma no na see Diaz wono de on team Salah so on team ntu no and am fifini ni ye kana also number 6 de on team mbo yes so na me make say player there obetimi abo baby so we submission on Liverpool team no not in the Liverpool setup bo ankasa no team bo 6 bo ankasa na American champion yes I adwin kire ba o mama no si abetima say yi one say your players bi ho no ma me example someone like Rodrigo Cascante Man City for number 6 no or a DM but on any day say coach bi catch us say or the boy friend no Rodrigo kwa akobo number 8 me ndi echi because obetimi abo because we show send number 6 no bo nyina echi no or Sansu Krasa attacking mind na otimi hold on ball
what you say a short players so one starting on the first day but then when we say okay player we some specialists be waiting about this position of course but mebao Rodrigo asma making no on any day Rodrigo embo number 8 position em from Man City and number 6 on obo but number 6 no obo no osanso e show on number 6 nim say obetima ya adwuma number 8 eye so what you say eya akwa number 10 adwuma so what you say e share goals but Bruno Fernandes ball na me mention the champion me who Bruno Fernandes all boss attacking midfield draw no all sanso eye sa diem adwuma no typically asema okay for example player obo center back kum ebia defensive midfielder ebia o progress da konanim akoye a midfielder ebia se ni team no attack ya so atiase but say Virgil van Dijk eto dia din pa on team ball left and I said right back obebo obetimi abo but bono obebo no me ba anya offense performance no de be ma no ye ka so betimi abo no ntimi mbo ye obi a ontimi mbo kra that is nyame ka say I don't know me engine dey obo mu so atiase cause even a striker etim kokoye goalkeeper dia then team is a position be gina turf no so obetimi abo but ebia wo obo a ebe ko fife wo anya ofe me ebe me fe ebia obi anya ne fe chairman we dia but you no conclude say on timi mbo yes and make us say like me basis amigina so make us say Bruno entimi mbo number 6 na me kire no because me Bruno Fernandes ne number 10 no Obama United no so just say even currently Bruno Fernandes are very very ordinary United setup nim because of say team ni nyina no performance no poor enti ama Bruno no so ordinary so what you say so say Bruno eba be fit Liverpool squad we are number 6 on no Bruno out and McAllister na ono kra no number 8 ya converting so be number 6 no or number 6 now team say no boy no oye mistakes bia obi a oye typical number 6 and commit those blunders no so what you say and all started so obono and na work no we say we starting making corrections mistakes bia at early stage of the season na all committee but obi to say Wataru Endo Debia club ebe fixing number 6 on no otum say yes calculate yes they were all calculated games against Sheffield United near Van Dijk ne Trent Kabo nya first goal my no Bobia one of the midfielders at the Sheffield a long range na bebia Wataru Endo fear obe gina sa space na ball na coping player no champion on no save Liverpool on that day so what I say and Wataru Endo number 6 but what kire say eba ne say ono so enko nanim embo play me ya yembo play pan say or shorty players or hold on play na or chiche decisive passes are number 10 for you na otimi ye essence so ebo shot e shegu so what you say but Bruno dia no obetimi abo 6 and now person what no yes David inti sisia Bruno asima okay we ko for Wataru Endo sabe kan Wataru Endo so enye a player a regular player for Liverpool day in day out of course enti sisi a true na wankasa de ba ye no sa sem ni free na odi aba sisi a Liverpool omo midfield now ye won say Eric Ten Hag e born as a midfielder and midfielder no ye nim say okay McAllister e bia wa pura de but any day se no ho eto no ojana so a obebo Soboslai ojana so a obebo any day abaka one ebia abobo Gravenberch na yes Curtis Jones or Javier Elliott mu ba kono de o ma ba honom na ya swinging position no sa position no McAllister and Soboslai register mu position na wi enti sa Wataru Endo offense Curtis Jones run any other players na maka no odiomo AC honom ma na mi okay and there nafa Bruno Emeka ho yes enti say any side ya say even say McAllister fit pan we hu McAllister fit pan na me the McAllister bet na bench na me the Wataru Endo ababebo the main number 6 because of no ability say or a typical naturally or DM enti me remember abebo na me the Soboslai abo 8 na me the Bruno Fernandes ababebo 10 and na be ma Bruno enya midfield ni bia bo say ye enti dabio o ya no according to a good team and as obi nyobema obi enya bia bo and I make me point in here say you are building a good team to face opponent now what share na say what dominate no and I say oh building formation be ma obi enye biabo
both options ni nyina ye adwuma on see chairman because say and who naturally like yen share say we are still standing on some question yes and ye person you player ba could defeat Liverpool near the offense Bruno Fernandes ebe she ho so what you say and I say because of say Bruno Abarentino over sacrifice you be now dey obi abeshim so na be Bruno be nya biabo tio enti on says say McAllister so enye fit so what you say ana game ni ye chena say McAllister ba ana me kire say because of Wataru Endo even say McAllister ye fit kra na you bench McAllister me bench because say me ntimi for McAllister me born number 6 na me for so Bosla ni Bruno Fernandes enso man me come midfield ne ho na the defensive minded player be na eba be like holding midfield or the amame me nya bi so what you say so me bench McAllister Wataru Endo embejina ne typical number 6 so Bosla 8 Bruno Fernandes 10 and champion say Manchester team ni na enye ntina wo hu Bruno ye no on any day say Bruno ekojina Man City team we mu Aston Villa Newcastle ma no matter on the champion obebo asini apakweta ne Thomas Susek mu nyina abo no so what you say Kofi yeah kwaba asem akwaba oh yeah bibia come on asem ni fie yeah and na kra me say memfa because time no continue ka memfa topic bi amba yeah and na mauli batina se pen o say one a journalist one yeah Grammy Sanders yes Sky o da ba tu dwa say e china game Liverpool and Manchester e ball Anfield no o hwe Manchester team ni mu nyina ni o ka kanania no obenya bia bo e wo Liverpool pe yeah onye bia bo Liverpool Abrante efe no Bruno Fernandes pe problem Bruno Fernandes onya bi mbo ba bia bio na no na chairman oye we a say obeyi bia free mu na oye yeah kwa rama mi tie for no pe na say yes so hwe Liverpool team na now in prem United am ball offense Bruno Fernandes as a midfielder now first time him say o can wingers no ho but now omo bonus midfielder Anthony Muni we abetu no Haaland mo ye adwuma no so hwe sisia now e come fifth no no fifth no no why na offense we betimi atu no yeah kwa round say and Saturday ye ba we ma bi mwa we Saturday to na neso na time nusa neso na time nusa neso na time nusa dey ya set record no no kwa to me there and then me share we na who say Bruno Fernandes catch chairman say dia na why na oda betina won me hwe ni din bet enyaje kojo na so ba he papa so on one kind as say afutu sa chairman but we din Canada to who ni who say we nya da bia so anye wo e da chairman wo fia dey be si a on we tunu ho what is it so big chance yes or rinse ala tunu fo ala so ntia ono awia do be hu say wa bre no ni wo ma na o so be hu ba ti e da yo be ja ntino ya ma na we do be no ono hu say wa bre a obesa channel what is it because we so fo say no tu wa so fo no fo na mu ntia do be bia no wa jam kakra ono akọ no de ko pema obeka sampa de papa kan ye no kre eniti kwabra Bruno Fernandes ebe Real Liverpool team nim sisi a baby e fa ba bi dem no radio ne ya adwen kitu bi baby because of say they are all patch and say would be more ebia why team what they call kobo game say against City a ebia Liverpool kobo City a would be more Bruno Fernandes now more McAllister now so more Soboslai City be go be do what I say because me say ball na kobo no ye di be si so we say City no yeah yes obebo game no down wo there no obi anye defensive for that wo ono ball dey push you what I say enti would be more set up man nye and as onya ebia o number 6 ankasa typical DM e man gina chire ono na obesoki pressure no na ya san dey akọ enti no dey obebench ebia McAllister Kofi ene sadia yeah se sadia ene sa amra ba temu ko no betimi nya position abo Liverpool team no dan Bruno Fernandes David Bruno Fernandes despite betimi start tell me the can be see asem so okay Manchester United team that is here why start to fetch though you goalkeeper ba on to me to no that Kofi based on so when am dey mame no say okay now Soboslai elho defense McAllister elho omu no mu play no omu ye more like offensive yeah same as Bruno Fernandes yeah so what you say inti say some players when you now honum dia na say sa two players no Soboslai and McAllister omu offensive dia then ye probi o typical DM obetimi shield defenders no then
automatically Sofia Namrabati. Of course, Anna champion mentor no. Obama Unagazano, the impact of Man Unis. So what I say, Anna Sanders in a super soldier say on Bruno Pay. So what I say, and of course, Anna or play or buy but me about Never best. Because Bruno knows how more. Others are about Endo, or with me I started. Ubendo with me started. One more Endo Zwa, or with me started. But maybe depending game over. What did I make as you? Say, what is that Sheffield United? Oh, and as I bought Belly Numa, but me a bomb, but me a boss uncle from Yanzania because Belly no more born in jail. What our cobo? What our better maybe a for game Nimco. I'm for born in Pumpu. Yes, what I say. But I'll go Madrid, and I'll go City says I'm playing from Wakutomia. Now go down for Messi in the Aquagram can play there, Beshel. They are not be there. Ube here, dear man, who are dainty say what do you say? No, General, on a bachelor be a born a deco, on a bachelor be a born a Yamfenfa. What I say. But I will buy a more one neighbor so they are. What I say? Ubo one neighbor Muswa. And over to me about me and saying, because born our combo. Tino, son of it me about. But Bruno, you about Liverpool is here. Over to me a started. Wouldn't know 2 ways over to me about. And I don't know if you also bit me about. Wings number 2 higher. A bit depending question information. Oh, yeah. Okay. What I say? So and confirmation about. Grimson is one. It depends information. Can't say or buy a bit me with a team. Because but what can't tell me say or ba. That's what me your coach. Bruno buy na bench sala. Sala nyale. Minim game I kobo. NC. E ho NC. Era okobenkum won so a NC because ho no ko so ntumi mbo. If you want to pay, now my 10 no betumi abo ni 10 so do abo betumi atunu pa kon abo bi abo. No. Sa 10 for yes. Ono na you say ya convert na obo ye number 6 na. Now my 10 no one betu obi a. Ene de brempren de Bruno ba Liverpool 10 for no betu obi abo. E ma na ye ntinu kwabra. To me ni de mu ni so oba. Say no my 10 sini da hon kon ade a. Oba betu atena abo ne kama ma na ye because Bruno de yemfa no toto sa players in Ketinketi. Bruno a player be a just a Manchester United no bono. Aka ekuo a de bebo. Because Anthony ne dan so say nke de no abebo na ye wins one my head no kwabra. Anthony by the flop. Ne mo de bon timi anso ani because Anthony enim no wire ase no. Anya anono Anthony enim no Manchester United brim no because Anthony say you can say mfa no ko Liverpool team ni mu a onya bi mbo. Okotu wan. Tahagwa ini sala. Tahagwa on man who gitu abi gra. Wan sign player papa na. Osan player papa. Anthony a fine player. Na say Anthony what ayas dey na ehu bo na Anthony bo. But set up na obetu ye no. Eni ebi ya kwati no tactics ni ne bi ne adwuma pesa ye manu no ontumi nye. Akwakoye say. So ayas generation no musi so no. Ye omo shadam prove ye. Clubs omo koye. Oh yeah. Omo shadam prove ye. Yeah. O hwe Frankie di omo time a. Yeah. Ebia metima obi a metima ka say oh yeah then e be Kudus bi. Yeah. Kudus dey buy as a farmer. Yes. But Donny van der Beek because he had be Washington. Matthias Delete so Matthias Delete. Donny van der Beek. From my house no mo bo bia bi. Cameroon ni so buy Morocco Ziyech. Hakimi Ziyech. Ono so buy Chelsea ono so metimi ambo. No. Oh nana. What you say? Frankie dey say we be never student for quite. Amo pass am turn on. Ona say me nko. E na wat na when your position is you so. Otna say Frankie dey join a fater. There's no way better na bench. Mo dey do animo. Sam ayas for kwala no obi animo animo. But yeah, kaza. Sa wan Van de Beek go za wan. Donny. Ono say kra anti champion him. What dey there no? Emre nti anya ni say. Donny Van der Beek asem na mo dey abem no. Reporter ba ne say Frankfurt for hwe ni mo ne opening akasa. Enti no okobo loan e dey ma Frankfurt. Enti no no apese offer na ho. E dey ma Barca. But say me say Barca dey champion nye enti. Entrance Frankfurt ene Donny Van der Beek edim komo senka January. Ombra no mebo loan en famomo. And Manchester team no Ten Hag so na adwin say sisi omu pesika. So what you say enti no Casemiro ene ni nua ye frɛ no Rafael Varane. Omu mienu omu sika Manchester de tomo ye 112 million pounds. Omu so hwe say January. Senia injury start ni omu DSC no. Ansha no man timi anto aso. Mate fire fixtures ni keke na yembra fi na nko am na no dey attention I discuss be na so my fixtures. But champion me ye adwuma kitu bi wa Afcon ne ho. Afcon. Yeah, Afcon 2023. So my fixtures na. My yemfa fixtures ni sha say La Liga no match 17 Endra Osasuna sheba ko Rayo Vallecano entimi antesa kan Celta Vigo ne Granada wiawe omo elbo Athletic Bilbao ene Atletico Madrid enso elbo Sevilla ene Getafe elbo Valencia ene Barca enso ewa kono o chere nyankopon ya aduma Ameria
ene Mallorca ebo Real Sociedad ne Real Betis enso game Las Palmas ene Cadiz CF game na Real Madrid enso ene Villarreal enso edom game ahye so akine Nyankopon ya doma we no match day 17 La Liga Santander mu nkomo ana ye de no afi yenkopemu enso Italy ne ndin nkomo Serie A no match day 16 Genoa ene Juventus Endra 1-1 ene Lecce ene Frosinone game Napoli ene Cagliari enso Torino ne Empoli enso ebo chine Nyankopon ya doma AC Milan ne Monza Fiorentina ene Verona game Udinese ene Sassuolo game afi Bologna ne Roma ana Lazio enso ene Inter Milan we Serie A Italy no match day 16 yenkopemu enso Germany Bundesliga no match day 15 endra Borussia Mönchengladbach Eschemienu Werder Bremen enso Eschemienu ene Augsburg ene Dortmund game we Dortmund so musu yewin ya no ama Bochum ene Union Berlin enso game Darmstadt ene Wolfsburg enso game one men's 05 ene Heidenheim game Leipzig enso ene Hoffenheim enso game China Nyankopon ya doma Freiburg ene Cologne Leverkusen ene Frankfurt afi Bayern Munich ene Stuttgart game we Anoberdin Bruta we no Bundesliga match day 15 emu nkomo enso eno no Ligue 1 France no match day 16 Monaco Anchebi Lyon Eshebako endra ene Le Havre ene OGC Nice Lens ene Reims enso China Nantes ene Brest Lorient ene Strasbourg Metz enso ene Montpellier afi Toulouse ene Rennes nafi Marseille enso ne Clermont-Foot enso Lille PSG China Nyankopon ya doma Premier League no match day 17 endra Nottingham Forest Anchebi Tottenham Eshemienu EV Bissouma red card ene Bournemouth ene Luton Town Chelsea ene Sheffield United Manchester City ne Crystal Palace game we Anoberdin pa ye afi Newcastle United enso ne Fulham Burnley ene Everton Echina Arsenal Brighton Brentford Aston Villa West Ham United ni Wolves nafi kankane Poirier Liverpool ene Manchester United enso we no Premier League ni nkomo champion AFCON ho nkomo na meka se medino unim se Nyankopon ya duma 13th January 2024 na AFCON na enso ahyase Cote d'Ivoire we no 2023 AFCON emom no eno ama bi enwe period to ahye next year eno na enam so 13th of next month January 2024 ahyase na kwakuyi of February 11 2024 na unim se host nation no Cote d'Ivoire na yenhwe history kakra no se ade no akabe less than 1 month bi pe na jumedi na hyase nti hyase history ne start no kakran na ye de akwakowie host nation Cote d'Ivoire na the last time Cote d'Ivoire hosti AFCON ni bi no 1984 nti exactly 39 years pepepa Cote d'Ivoire egi AFCON ni bi enso edisi ne sere so na teams ebo 1984 AFCON as na 8 yewie ya no sei ana ekowe ya ne oje trophy no Cameroon ni otoso mienu Nigeria ni otoso miensa Algeria ana Egypt etoso 9 sa 4 countries here di first 4 no afi we die no nyina nso ebo binti ye hwe se so betimi a complete first 4 ni mu a this season die ni mu a eno na banti champion Nyankopon adona se Monday ye ba ye behwe host cities a hosti 1984 die no Buake ne Abidjan enti ye behwe groups a sa 4 teams e kodam no group a ono enya country obegye na afi ye de ba be compare Nyankopon adoma January die na no na ya hwe teams e kono chances of winning the AFCON based on history and statistics. In the champion me fancy na endran so FIFA embano latest ranking 15th December ye no Africa country be no ma first 30 ono so ewura mu bi mobo first country no Spain, US tosu mienu, France tosu miensa, England etosu 9, Sweden etosu enumensia Germany, Netherlands nson, Japan watching, North Korea 9, Canada etosu edu upido ani ma 34th position Nigeria. Africa nyono no odi kan way latest rank na FIFA enso aye won football ma ya den komna benti champion yembre fi na nkomo bebre ofie oni mpenifo nso ebedi. Okay, enti Benito Mauli no dia konko phone cross no kakra bi na time no ko bebre enti no odi aye fixtures awdo na aba na Africa kranso e bata Africa ne chi no ono so odi ejaye na me fast da e ma Kempon Travel and Tour ansana Kofi aba
Campon say Afcon a ɛhyɛ na ɛsɛ 13th January ebewie 11 February fountain abo mo dia no e na afi omo emfa yentu kwan kopiem Ivory Coast na yenkobo ina konhoma bi na bibia enso enko kama enfamenti eyodai so anase nei Afcon a eba so Ivory Coast no opesa wo de okohwe bi Philip Kadochi ompesa obetena TV achi ahwede a kona kopiem Campon Travel and Tour na afi yemboa na nso nya konya kopiem Ivory Coast na kohwe games in ebi na asemdane say packages no eyemieno one in a room say oko Ivory Coast na wonko a wakoje hotel dan bako na wadema dwojo ho de eno no aye 23,000 Ghana cedis eno no 23,000 Ghana cedis afi two in a room say obedi atum na oni obi enso ahye dan bako no eno so 15,000 Ghana cedis sa packages menu we nyina no free breakfast eka ho the ma esa packages menu we nyina na afi free ticket enso eka ho na afi talk akra enso ewoma e be to Ivory Coast kakra na bibia enso akoye edi ama enu ntino Afcon woni so ade hu se opese okohwe bi opese okọ enjoy bi enso Ivory Coast coming 13 January kopim 11 February dia ene Campon Travel and Tour na sel do ni ekire na afi yeboa na emo akonto no so eho eyeboko edi ema afi do ni chiema akonto bi so na utu enye Afcon de no na ene open hu nsembisa bi open hu hihye de akona kopim Campon Travel and Tour ye beboa na afi bebi a uko wiase fana nyina no ye de wakodu asundwemu mabibia enso akofine edi amount number no enie 0247 431620 0247-431620 and 0209-194507 na one Campon Travel and Tour enso edi enkomo na bibia akokama edi ama Jubilee Hospital enso association always make catch them say oyare hododo na pa sabe be sa yare mon yare wanyina atuayira dia enwa ene Jubilee Hospital yare be attitude bia odi be pem akati a ye hwe aso no one time edi ama ma bibia enso akoye ebia oba no opeso beda ho na a doctors na nurse for agina so ehwe wa sakunya no enso ho ebia peso beda ho na afei jaso oksan kwa sakunya no enso aba laboratory enso eye adwuma sanso na pharmacy ho no adura opato bia no wonye bi ato Jubilee Hospital antenatal care no enso aba ye fe no ANC we no ebia wafafro na nyinse no unyo hobby e de fa ho a o de bedan ya ye hwe aso ho no one time e de ama postnatal care so ho de ma emma no ma wawie no nkora ne nyimu no enkoye o de bedan ya ma nkyerkyere ma bibia enso akoye e de ama afei theater ho surgery na so operation de ye ne kama maternity enso aba sanso de ultrasound na afei electrocardiogram machine aba scan biabi e betwa bi kama enso e de ama cancer honom inti bibi kire wadwen so anase bibi atete wade bedan ya e cancer ni ehwe akansel kama ma nei saw ha no enso afuru so wani na ohwa dia unhu ade ne bewa unhu e we kire unhu wanhwe ntu asente mo kina bi no hoke se pan ena ede ebreo be pm yo icon kan fide asemu ma wani yade nyina no ede esa etu ase one time enso ede amount afro ni chema dental clinic enso ho se bia wo se no colors na aye wani enso da enje ho wo se no opese utu opesa wo sha opesa policy kaka na etete wa we piemu e Jubilee Hospital ye be boa o sa ekwan eso afro canteen ho se opedua na pomdi wom atodidi a enwa ene Jubilee Hospital diabetes na hypertension for no so enwa say nkyekye na ekoso fiada wei ene fiada bia kwa na kwadi nkyekye na sanyarwa no emfiru so sawba na say insurance uwo bia fabra na yebeji na yahwe wo hwe kya kwan a dambabu road ya so amantra bridge ne so ahonom ene yewo 0244 575799 0244 575799 ana 0241 784645 na oni aye Jubilee Hospital enso edi enkomo na bibia akokama edi ama bro nyen ye gie ni bro nyen ye beboso bro nyen ese ne ye nunum bi edi bi na bibia nso ekoye edi mayen anu ntino Tulips and Hotel aba osi we no aye rep your town at Tulips and Hotel anu ntino de tie ni yade a esmasi ewo aye achim subua
achima subua no na se adia live band ekoso redeem live band international na omo eba na semdani se ebia wo dwa ha wo aboabo wo dan wo atia koyo amfredi ni se atia kama nkwanta yes wo achia se wo pride baby a wo bia wo biani na ene unimnwumto se na emu yekuo anase ankrankran wasi registration ekoso enu ntino oba registration free enya da yedu taku emponi ajo dama oba register na onso otanu dura watonwom ma wiase nyina enso ehus na kopon ye wadom na se onwom no eso amanfo dem amanfo didi asa ma obi bia so gituma ye ma hype na bibia enso akofan edi ama enu ntini date no 29th of December 2023 ewo eye achim esubua Tulips M Hotel Uduon ma kase o hwomo ombeboa o sa ekwan no es registration no free ya sikatua bia enso eni akire bio upenchire ma sim die ya number 0551 442202 0551 442202 na one eye Tulips M Hotel enso edi enkomo na bibia akokama edi ama akofi kwabra Maminya kitu bi on Africa na membra we no so the kakra start kakra mauli di ban kwabra say Afcon enche bia na e bantino nyakopon ya dema 13 January na say ba say less than a month and say jumade kese no eba yes intino Ivory Coast there I think say by this time there say ready na etumi ko hwede wum ne de etu akire ne de wum na antino nyakopon ya dema Afcon no eba so ye Ivory Coast kwabra mi say Oba Africa no ma oman no waje bebrede asi na so de Egypt waje 7 ede yes waje 7 ede si ne nan so a wabo braye pa wo ye ba na say Afcon ma wabo braye pa Cameroon to so mi no so waje enum ede si so na fei Oba na waba tetifo die a Ghana for ajigu a since bese 1984 was here 1982 omuji bia omutumi eze ensa ngb mu ba na Ghana so beto so miensa with 4 yes we to me age Republic of Congo ene Ivory Coast so ukopi o maje 22 Nigeria je 3 entino ye ni mpedifo a Afcon ase aye kono ye ni krofo a ya je ade ni bebre ede si nine so upi mo Ivory Coast no mo hosting a kwa 1992 omo je obeka 2006 omo ko ye final omo ni Egypt ema ye the penalties edi yomo di mu 2012 osan ko final bi 2015 osan so ko final against Ghana and omo the penalties here there she ya that day no beka na I think say Avram Grant na na coach ni ma the Blasters of Ghana e ka kuma bi na ka Ghana Blasters je ya fo ni bi and imra na djubi and na game re course but kwara and man sheda nko ye ma Didier Drogba no Man City penalties Man City captain former Man City captain TikTok money Toure ya Toure no captain yes ya Toure no mo eyire eje edi fi ensem a on penalties I think say boy my goalkeeper cry esa we dey ebe bo bi ti say 1992 dey eno so omoje the same thing omo boy ma goalkeepers enso be boy na afi Ghana for omo nsem ye den nsem ye mrema Ivory Coast for na dey eje edi fi ensem tu no me hunu say oman a waje 1992 wasaba finals 2006 one year now osanso by 2012 eto aso by 2015 sabaje nti e kire say Afcon no omo wo bi yie pa mo pese omo ye dey omo je agini yie last season and I said last year and I said the boy ayi mo bi mu ye ne anim say ye bo Cameroon e ma Senegal for na ye dey e kokwaje sisi e kasa bo countries a likely so metumi akwakwaje a untumi Senegal for ye dey em fam because players omo de ko no majority of them na gusu e wo team ni mu a omo de Senegal for na e ba ye Ivory Coast o hwa Ivory Coast for dan so wan kasa place ekutom Sabasa hala no sisi a preko ba na wa sha se bo edema Dortmund na no adam muzi wa bo ni ti wa bo ko wuro bi a sisi a ni na sesa nipa onya cancer na ebe mamu na asan ejiga ni bo ko wuro bi kura ma se o hwe gra o kasa nyono a Sabasa hala saba o hwe bo a South from Manchester City Crystal Palace player Zaha no mo bo a o mesa so aba bobi ewum so players na bi mu etwam de but Zaha o twam gratis e bi a Ghana for Kudus Mohammed o Zaha eri Kudus Mohammed Kofi kwara so what is Zaha ko to wins no so na Zaha jibo de Zaha betumi aye Kudus Mohammed ntumi nye because Kudus on otwe ba na chi ono ya ku enim no ya nko achi nko a e wa national team man asem na make national team kra e ba no sesi ya sanka Zaha so nko so onye hwenfa ma Ivory Coast no Ivory Coast bo za na obo se Kudus ono na ko ma wo unza ono ya wo blochire njo o ya sa grofo e ko pam chebe bo ni bi
nti ɔhɛ onya bi mbɔ England hɔ na ɔda na niti ɔbɛbɔ ama Ivory Coast fo ɔno no te sɛ ayi de Inaki Williams ɔyɛ te sɛ Inaki Williams Ivory Coast Inaki Williams pɛpɛpɛpɛ za ɔtam ogyina no na so no wamma o na nkɔ no prefer sɛ obɛnya saa England fo na sɛ tim no bi abɔ but ɔyɛ pre no ntumi nya bi mbɔ ɔmo so ade ba kron sɛ woyɛ black a no matter what wobɛko akon obɛnya nkonya no wasi akan for saa under 17 ana weri de 19 na de no hodo bobo bete bedu won de nti aba wa dwen sɛ bia o mabɔ weri de metumi abɔ bara ɔbɔ du baby no hu sɛ ade de aya no ntumi mbɔ nti ɛsɛ ɔba back to the crew mɛbɔ ɔda sɛ no de ba Ivory Coast nti Ivory Coast ɔde ba ye de ɔmɔ obra bia mo because afcon ba kɔ ekɔ ama qualify nko bi de kɔ Cameroon ɔmɔ nya kɔ nya kɔ what you say ɛna ɔmɔ tumi so anko World Cup nti ɔtumi mo bi amfɛ mam nti we a nti ne nice no de megine sɛ za per experience ɔwɔ ɛne bɔ za ha bɔ ɛbɔ no za obi ohwɛ za ha bi anim za so ma be kan no korɛ we ni bɔ ne bɔ but I say Manchester United na mo no what I say ɛna ɔkɔ Crystal Palace nso no Crystal Palace nyɛ team a sa wo nyere ho bɔ no kra ebetumi pagya wo te sɛ bi a o bɔ Liverpool bi ana o bɔ Arsenal bi a Crystal Palace obetumi abɔ a ɔhɔ yɛ bɔ na abɛbɔ ne yɛ bɔ a wo bɔ no bi abɛtɔ wako ɛne Crystal Palace team no sɛ de sitie obɛbɔ bɔ ne yie no bi abɛtɔ but udumi bɔ Crystal Palace ɛnyere ho mbɔ ngwaje Ballon d'Or ɛnyɛ yɛ nominate mpo what you say nti no ɛba ne sɛ akwabra ɛna mo yɛ de ma players no nti no with the quality and say players ekuta Ivory Coast omo de ba no me didi ye e mark o mi ye say so mo yire mo ho konko den akwabra omo san host ni de semi final bi o metumi aduru because se se am kanche hwe Africa countries na e ba na me say hu obi ya no hu bia but one thing is say Egypt for no emfa ho ne squad omo de baba ene emfa ho players omo de baba Morocco yes Morocco no mu o wajira de say omo sa team no mu nya na agu ti enya no ni eziado mo nye hu bia esi Ghana kwa chino be hye no but Mali wahwe Mali for no so wo by Mali any sa character no yes what you say engineer bo akasifo na ya na bo sa nkrofo nka ho because Mali Burkina Faso omo no mutim na good a omo de ba e tournament ase ehu but to be predict say o Mali ba do finals but to be say so bu say Africa ye koi Senegal ba obetumi do finals what you say because wo ye bi da to betumi hu so betumi akọ na Egypt for emfa ho ne squad odeba opa masala mu na empra no mra afcon na se ehu because the other call final ayi Cameroon dey ya Senegal for ko she ni no bia na nwe ho se Egypt for be draw because om game di kan mo ne ayi for ko boy Nigeria for ko boy Nigeria share no what I say engineer bia no so o mafiri mu ntem but okobai okoye ko dan ne ho bai e be do final boy e ma ka kuma bia nkoye den JD free Senegal for them so Egypt for ba Nigeria for ba Ghana for Kobi Ghana de JD enim de but Ghana co tournament JD enim kura no otumi ko do final what I say 2010 ko do final 2015 ko do final last edition ya ko na ni JD yanko ba bia group stages ye free mu ba say na ma dan that time na ko na Kudus Mohammed no on ko afko no ohun mu ye Kofi the punches now in prepare am no tie the last time I ko afko na nyoma anko yi me kira man ya de kro significant ade ba ko a Ghana yasesa sa afcon ni World Cup ni e ko World Cup defense nchen ya kasa about not sa offense but team na kasa ade de si ade a yesua e de free sa afcon no mu say ye ko afcon na no ada e wo we na ankoye Gabon mo ni adade no mu yiye free mu so nyema we ni de go akwan mu a ama afcon aye koi e ba soronko de amayen unsisa bibia and always so come say if say one invest or bibi mu a unya hwe one hwe a unya hwe inti bibia no man 7 cause beti DSS ebo say last edition yakọ afcon ye free group stages but yaye wey yaye this ye do we ato anom nya yakọ ye no mistake we na ba ye ya correct nti ye di romo the next style I don't know o say ye nya gidi o place ni but nya die say sa nyoma na asesa no e betimi aye kama ama but now bibia asesa ye place e bebo mudin o do pa hwe almost 95% e place e do mo call last season oh yes kwabra one be call because the share team there I think say Ghana do mo wani but akasa campaign for no betumi atoto mo nema yiye materials ni de ye obi players ni ka kra ye wo de ka think say eyare nara eya no sa so say because players ye wo de me nyini say player bi obi fufuro bi mu a Ghana Blasters yanto sam femfre na sa tekpate ni hwan hwan fo yo mbom din ya mo player bi fense tekpate be na tekpate o se hwan ya adam krofo bi ka say mo boss omo bo na mo body bi ade de we mu bo ya o obo ma ya fufuro bi amfa mi ka ho what I say barakase ko
coaches ni benya gidie o player na kasa na ye wonum say akwa we de me gidie say o start a obetumi abo say bia o Ashimiru mehu ene abi wonum nti memfa we nka ho na me nkere no ye de ombori enu bi na aka o but the coaches na say omuni bibia onim say we Kudus enti eno say line up aba Kudus mu abede bebo 10 wo bebo 7 wo nso kwa wo de bia wo so wo gina 11 ti wo ba wo bebo 11 no de wato enu bi na coaches ebon ena e home what I say the coaches na bon but enya coach a omu sua de a omu nim say o yes sense no yes be fine e just say de bia Kudus nti na de bia na Kudus mu na start o but ubetumi atse wo sa no agbo bia sabrante mboni Ashimiru astarte no e won fimfim obi no bench pote e bia na mabada ne what I say so ready games na okobori na say bia o many every course na ebo every course omo wingers no omo ye sharp this wingers na sharp dia yeah say me nyali du sedu say de be betumi stop yom but do mu ni say oh ye ni every course ko bo ayi na ye obo 30 Gideon Mensa obo 3 ayi awdai obebo 2 no akobo tro kan na atwe afaso na ya hyen but komu sua de no omu ready game for ansa na yakwa omu ready game o so hwe Ghana e coaches amabadi na eno jina na mempe kwasi apia asem no ana omu say kwasi apia na ye ne na nini kwasi apia no ntumi mo Blasters because obi o ko hwe Afcon e ko na de ogira for kwaje ye no obi o hwe da games ni bibia no hu say coach kwasi apia na adu ba bia asa asi ya start game na no de say gun hu say no ojina ho no hwe game no Avram Gang be the same thing kwasi apia be the same thing well coach okoye ya coach papa no bae no akono David Broni Milo also be the same thing so no okoye na coach papa no to bae o to pe any coach obaye me hu say ye bo game already game no to say against Nigeria game ni say sanka ye sa coach si bia mbom di yan qualified da so we game ni bia e ko Nigeria no since ayi share goal no patasha ye na nkofo no beti ye no avena na game na da na besi Ghana so na si ye so a omo boy but ye call first half no buy na second half no and the coach ni ready game ni hu say nkofo no wingers na enim wo no ye sharp because o si ye mo no omo the pressure si ye so and nti entumi hold the ball ni mo and sa na obey dia obebo chire 3 na what me support me for the me for no mo ayden e mo ayden say the be ya o the ball na ba ye betumi a stop him coach le ball chire 3 no e be dane game no kra wa ye kra e be ball chire Nigeria for no what I say enu bi any coaches ye po bi a obesu ade but Kofi ba say did say ya de kwaf kon de kwabra Kofi if say sadia e wo mi say metiase say in every time every moment bia no coach bia wo ni sinto e na wo ba bi so a o ye good kakra o ho no but if say the kototo ado yastika if he is able to read games very very well yoko work up didn't see into free group stages ya ni ka bu game na ko boy ne de eno nya Afcon de no bio na won e wiru abo no sha wa say news read the game and score wiru go ala won e wiru go abo South Korea let's say wiru go ashe wa ya sha South Korea e just Comoros so that Kofi but o hwa san ye sie na anya say totally na team no sada so o mo bu funfuna mo o bo no so bo so it means say one or two mistakes enya coach mistakes ni da ya salo so ne ai amate e won enya coach na better say enti sala ai Suarez onda way obi anda no sui tak no anu coach na meka joso the Portugal for goal na mama I did say no Joao Felix they say crossing ba baby number 2 wujina no 2 no wa be join sa 4 no 5 no 8 so read the game waja play no ko jira no hwe ball na ball abetoro e na wase Kofi so coach Kofi so read the game bring the defender on jina holding about attack you be yeri bio eno ani amatene sa jukunu mu nya mo na wo kwara defender baby o da sani ba ya de ko bo ya de bo ba na watrase no hwe ne akwese ana we hu Nicolas Opoku e hu atono Nicolas Opoku ba yebi Afcon de wetimi abo Nicolas Opoku Afcon de no tumi bo kra no ana ewo kwabra ti o mebo ba se si Salisu hu atono oh yeah Salisu de no atono mo se potential start year training Amatensu bo na jiku so bo jiku dara for about for crash na o start here enti jiku so bo ti ko ba players no bebre na ba Alidu Seidu so bo all right as some the media defender me so kan ko ya na oh yeah ai Hamidu yeah awon so ho no mo a kwabra betumi dia continue say dey ye hia ne say coach no betumi aye good selection Eradi Jimmy squad na dey kon be still na kon na dey kon Eradi Jimmy fo nko a mo bi agidie say bia Ghana kwa je bibi fufuro bi
the boy na say boy ehu eno a na coach ni so oni touches papa bia o de kokwabna coach Chris Hit ni de ono de already Jimmy ni pa na de ko o ya de fufuro bia o bobre afko na kwankwa de fufuro bia ho ate nyame boa na etumi eko na ye qualify for group no kura nyankopon na de ache yen Kofi Mate because Mate aka 5 minutes pe kotoko has ni nations ne so para to go nations FC nations ya share league na se na man ko yi se na man dane obo home likely so metumi asha has because has team ne kutom se see idea obi a susu o ma hunu se susukuru wa no hwinim anything we don kakra bi abetumi ashe no anything nations FC to beat House of Folk no be 80% o metumi asha House of Folk e ka ba ku bi ebiom tumenti na de we nu kura se nations for no na nsia na House ko kumase a kotoko ashe no e ma ono hu se oba kumase wo ya ashe no ntino kwabra nations FC team zi adane sanka ye first no ye starting league ni mu ne dia na mi so fi no mo steady niama so bu coach ne Kasim Mingo no je de hu niama ye ba sisi Kasim atoto niama ye a nations team na den adane and send na no mo bo o me Heart of Folk ama ya me has game no mo ne bi bia nche Heart of Folk team na down sisi ya sisi team na down Heart of Folk papa wo mpe Salufu ene Linda omo mo bo hu se wo yi ni ya mo bobo ne kama Salufu de sisi ya wo form pa but keepers no. Oh yeah. Honestly, a very fantastic player. Honestly, deserve some comedy ama. Won. Na ka sa team na me de ma hye to order da no. Na kwa dwan no. Me de ma mate so top players bi san ka ba am ko kan hwe. Heart of Folk kita player. Di am kon ko player. O de ko Heart of Folk kita player. Se we dem mo kita na Heart of Folk koji. Sesia sada na bi no mi mo. Heart of Folk. Okay. Kofi, are you okay? Heart of Folk Africa. Oh, Ghana handman. Oh, no ba league kwa Africa wa. Kofi, Ghana handman na say assistant wo wiase. Heart of Folk de na Ghana ha de na eka. Okay. Ba say bia Madrid na Sheffield United say mkoto Vinicius de. Say nye ye man nye. Because no Madrid o bobra. Ba we de no bra no waja bo na o te wo na o kan krofo de. Na mkofa Varane mo ni ade. Oh, na sa Varane no ba no wo ba de no ye. Wa bo wie na o pa de nyare. O se mo bo yo mo nyare. Kofi, Kofi ya kwa Luka Modric kwa za upa. Ya betum gwad na cha wo news ka. Wa ba na nyare bi. What does say? Eni ti kwamra nations FC be Heart of Folk. Ana Heart of Folk ya de draw. Ene bi obetumi anya. Kuma Sante Kotoko. Enso ebo Kofi Fanu Mame. Eno ye Sunday nti I think say obo achina obo Olympics achina. Olympics team no so. Omo place be nsia. Omo sakwe omo fit team nim because omo hu se mfa so bi anje de nuom so a ene ma so nko ye mfem omo. Coach ano waka san call the back bi mu no. Ene ma so dan ten ma. Against Kotoko asa has. Eni ti the spirit na sorry. Obe show Olympics. Mate oni ma Olin Kambom. Hohoi United any Kotokurias na fi young Grafo and so any custom game no yenya na under 1 minute young Grafo for there they make catch am say vim no me buy na say vim no see so ti ko because na me no pia no kasa da mbo game no the tone of the kasa no kwa na I say abono because go for actually fie brim ni ma ade atasitasi atoro so omo nkeka mo game ni dey sa na tie leg dey o gba unya pepe da etore bi e fa etore bi em fa bat o ma em fa no e kata so akwabra ye be bu league no ko for na be kasa e kwaba no na ye gya ho enti omo nyina omo na mentam ye be se senya first division wa then dey no Kotoku de taso a na em se game na no ide Kotoku so omo kwa we so omo kwa we to hohoi na ye Liberty Professional enti nya de fufuru bi abi hohoi no Liberty na ye hohoi players ni wo mo guso omo bo Kotoku ya so kwa we ya me hu some performance no ye chen se de omo bo home e wa chiba da sports stadium enti we ya kwa we dey Kotoku nko no even on for the 1 point craba I think say betumi aboa ene yam re na say da mboa nti efi akina kwa na ba na be ka na bibi ko yi chama unim 3 seconds me ba mpacha me ade Star Boys nya me ya me de kina omo bo game wo eye ababo sakasaka park no so nti Wonders SC oni Jamaica o chama gina number 8 to me hwe me eye match na Ponche Cup da be we game akasa ya bondada okay nti return game na kwa bona de kina mati yeah mati Mauli champion America say Black Queens for no once more qualify for WAFCON omusika nko winning bonus nko ye nti o se GF ni ye wa no mutua Blasters a ka champion metran ka winning bonus asem ti GF no omo nhwe dem kwanya sta Monday ye ba ija be ko omo so ya dia si media de Joshua Cabinet Jenim Yosef Ajiri Ati Benito Maulinka we mona shete rat produce show no ya di si a afei adwempan Kofi Mensah and any team no got the news at 12 but until then good afternoon